Pančo, kamo letiš? A sad tjelesni. I 1 i 2. Došli ste. Ja sam Pazi kuća. Ja sam Sara. Toni. Super maska. Ovo je moj Toni. Mora jako paziti na sebe. Imaš jedinstven dar, a kod kuće si vezan uzicom. Dođi, nešto ćemo pokušati. Gdje ideš? Je li to čarobna svjetiljka? Njome samo svijetli. Nitko to ne vidi, samo ja i ti. Svjetlik! Dolazi. Zašto je zgrada tako mračna? Naša zgrada jednostavno stara. A takav je njezin genius loci. Što bi mogao biti taj duh? K vragu! Tko mi je posarao vrata kredom? Kompres. Kući. Ne! Toni, vrati se! Zašto ne izlaziš među ljude? Meni se sviđa što sjajiš. Toni, Sara i čarobno svjetlo.